Ba't gamay ka ganto? Eh, ba't ang mali niya suso? Susu apa sih naman li? Tinapalaga na bali susuwan niyo. Iyan teka mami susu na. Anak ko rin ah. Se, tujeng ko. Iyo. Tingnan pa ka pa nitini ko susu ko. Kamay. Di, pasaan na pinto na tingay tingungu na anja Kita ba main Diyos? Uy, tau cium daster ko Ah. Daster baru pala cium. Ang ganyan iya, kaya wala suso niya. Ah, sinampai pampagurang kami yung chiniki. Kamay ka. Gila, di New York. Kamay ka na. Ah, misalnya ibu kota na Makassar. Tena. Kamay ka na. Mana ko apa nih misalnya? Ah. Misalnya mi, Oh iya, kisim. ngay. Ngay pagkasar nung Tena yun. Gagamain nyo. dari kau pis lang ngoceh tayo antu yung bulu kata no dari sana pick up ba na. Wala. Kaya bagi ko eh. Anti na chalo ka sampara. Kami tuh yang calo que mile. Ang mano ito. Biran tapos lang ngoceh tayo go. Tayo na tong ko. Rubay, ang ganyan yan. Ano ka nasusunog kamay? Anjing ima sampai ane sana tina na sabari. Kukubi ko wis na. Di ngapay ka. Pinasaran na kinasusunog kamay. Naipay ka larong anak tadi. Oh iya paing, kutahin ko rin nila. Ah, at yan nakikisya ulo na kamay. Kasi ka lampan rin na nakakala. Iya, mamor yung kikitik pa na. Salo na po. Oh yeah. Sorry. Yan ang lawaran niya na. Bangat to. Tayo aja ya. Apa baik kekernan? Sambaran yung sarap. Jadi ano bintang. Pinoy. Amo tayo na ba yan? Ngapay ko? Yak kali tawa. Gigigin na gang. Kaya gigin mo to beng. Ikati nagigin mo dali ka ng panak kinuano. Ano ka murong ka ba? Bukan oh tena ucinik kan iya aja sok bulo na. Kan tena sok bulo na. Ano tingnan mo? Kemak nun nih. Ambil lampa deh. Ambil. Kamay. Kana. Iya minta nupawang ko lampa kamay rong eh. Rosing. Kau kan itu guru kan. Ano pare? Bicara to. Iya toh. Mending ko na eh. Pero kami na. Kamay. Ambe mo. Minta kamay ko singan tugat. Ano yung mama iya? Ikan suara kita ano eh. Bintang ba po? Kami tong eh. Ay. Ikaw ngapay. Ngapay. Oy. Adi. Aminaw ko na. Ano yung Aminaw ko. Ngapay. Ambe. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik kita lang. Oh, apa yun? Oh. Ano yun? Woi, Kesrem. Aduh, mantap kali. Katanya penggigin na na. Ngapa ito? Ano yun na? Iya. Kok kapangajar pemilik anak no Iya, memang. Erto manjender ko lang ko. Pero nakieng gusto niya na nakrayo. Pero kaya. Pagkain ko Kana lamu enje. Ote aji. Pero kumer ko lang ko tala. Iki nya lamu ko si. Ang ato wa inne. Beri susu ko. Apa? Nanje me susu ko tala erko. Ito nya susu ko eh. Ya, di berat nih ko talo. Oh. Apa nya? Jombe, nui na anne. Nya anjing. Ano na bing? Kulang apa na? Ah. Kulanjuku, Ah, kunin apa? susu. Iyo, bing. Susu cak enak, mbe. Cakap aja. Ngapa pinapamangi? Wih, susu cak gantung pun talo. Ambe mi. Mbe. Tante mo kuci kak gapon kamu jadi. Ngapa bocil? Lele, salo ni so nagaring. Punya ni kusuro ini. Nama minyu panggukan ni ya, saya make gosip. Nampi darang mo batu tapik ko. Tante mo kapatak bahal tau ko dada. Ika aku patak kijang mantong. Gimana ni kusuruan ko? Kalau padak ko rompekku. Astaga, jadi apa itu pare? Make gosi. Astaga, kusuruan ko ba pamay kaluru. Kalau petang itu kaya. Jadi nani pa toro. Wala ni sumay to sala. Ngapa ni subir ko kiyo sing? Kaya na chinik ko lang ah. Oh, ini naga. Di astaga. Kampungan mo pa. Kampungan na kari. Kamaji ko. Pasiran ko na ako.
Dia boy nanu to boy. Ane tuh naung kuna susu ciniki saya. Ciniki ngapai? Boy, pena ku cini koi. Pena ku cini koi. Koi. Ngapai? Apa jadi? Bicara susu mau cuci ini, Bri. Namu ko di punera ko kibo. Ano na mo? Ato kibo. Iyo, supaya mo isa ko. Lama ko eh. Itiay. Apa namanya ini? Minum ano na ni parkir ya jek nih. Supaya kibo ko ini tenin ciniki jeni na kibo ni mami. Ini apa nih? Ngapai ra ko beli nih? Ngapai di kucing ini? Ngapai? Muter. Ada buran henu itu. Ambe mo lampai.